Ya usah-usah Sanoy giong kumno. Ha? Ya usah-usah sanoy giong kumno. Singgara. Oish. Mata. Oish. Singgara. De syash nang yipat. Ya usah-usah. Ya usinggara kumbawa kuisanoy. Giong da upeu tap soleh. Kata kamday ka busnaw mo. Kamday ka busnaw. Tangbo. Bulia giong upeu tap soleh. Namar bu. Ya usa-musa. Latap no. Da umoy dalane uata. Ha usoleh. Dan nakita ka daw. Giong upeu tap soleh. Kamu tau. Umoy dah ada uata bagi klek tu latap na ya usolak ke. Dia kepelian pan. Senang dia orang mana? Kepelian. Saya senang istri saya berhebat orang perlen spi. Jangan perlen dia orang. Dia saya senang teraipat dia orang nak dapuram. Dapuram kata orang dia kan busnau. Shisin sengap, shisin berkat kawan nang kajimut dah kebusnau. Tamu unda pilatik bahas pang kata buram kadai kebu snude shisha. Dah kepor buan kai di mohayung pui, kiwan kai sibuk sisngoi bilang yo tabun tidak na dukan. No, tam ili buduk ang sisngoi kinuan kai terung yo tabun tidak na dukan 3 kilo. Asbang ada. Rasa laimet somat. Habang tangkai saya tu peliang kabuli. Nah tak ada kan? Ya kepeliang kiong kadaburam namar buladak ibu hayung sibu kinsa seliam hayung ini yo pun tidak. Namar kakak gerdu. Dengan saya dan peliang in bunda buram no yang kejimbong dan bun yo bisa pun tidak. Dan diompat kadaburam. Ya usola biang pat giong do usilenter. Ya ufanda. Ya ufan giong do usilenter. Namar bulia. Tarai na priang gini siap barakot bombang sola do wayarmut. Barakot yui ibu ya bambet dau sola. Mo. Te upan uday ujur ubulong permanen ha kacing imong i nong kendang nong sor kacuwi lelung restoran roi solak sedek tu dan beta nak tak ada ya upan giong do usilenter namar bu haman bu kiset jana kiset om syet man kesui bu solak udan bet nak tak ada giong usilenter de labiangnya aisyuk nah